Kufanele sibe sesilana ukuze silungiselela indlela lehambayo leya kuyoshuka. Endleleni masisashuka asihlabeli ingoma letephukayo. Ema-title esiwagqokako Mbali awaveli ngaphasi kwemvunulo. Siyevana Mbali? Enthanyeni Mbali siyagaba. Inwele ntokebolekwa athi kavumeleki. Ndawukuba inhlonipho phambili niyahlonipha nihlonipha bomama nihloniphe nendlela nihloniphe nalaba abangazuli wena lo munye lomnye babeshifa uyamhlonipha lakasishuba lephela uyashuba awumbrekeli lomzali uthunyiwe usemsebentini sevana bonkosi sawomako akalathe mandi asiyekele kuphashe amabhokisi ijuice Mbali bese bonakala lampompa nje wena sekwalo sokuphethe asinathele manje nasomile ayimbilo lamalanga liyashisa sonathele kakhulu lamanzi sevana lo mlekimatiko ukuthi ushukwane ekhaya ubimenyeka Imbali la ngamenyeka ngelithaba lo sanemfana ujoyina ukuthola elithaba nangabe nje kuqala imatimo londa sihlebelene nesisho sisive ngawo sabe simfene asibelele ekhaya abafana begwenyama la bazawuvele bami Nkosi uyababona abantu esihlanganisile neMbali maphoyisa lapha lokunye Mbali senifunze ukukhuthala nibancane nabathi makethatha iqhubu uthathe iqhubu yesimini umhlaba uyondlana umhlaba unemali umhlaba ukwentela konke niyekele funa imali emablesi sevana hlukanani nebafana bakatshiyane bafana ubale kuthi nkwe akasumfana yakuthitha uthi hayi mina usho ngeligoso uthi niyeva Mbali nilime ingadi uqala ngengadi lencane ucele namakakulekelele kuthi emakeni necela ukuthengele ilethisi noma ngibabe noma ngomkhulu noma ngigogo kuthi gogo ngicela ukuthengele ilethisi ndolile udlale ngalo mhlaba uthi noma seyivuthiwe le lethisi ungamuphi imali uyithengise khona lakhaya batangithenga niyeva ninesipinashi kambe nasilesibaba kusisheshe esikhulu utata ikhamzi unemali nithathaphi ke le mali nitawonga nabo R2 lebaninika bona nani esikolweni ngase-R2 wakho umbeke eqeleni ngase-R2 wakho umbeke eqeleni utata ikhala sewuthenga tithobo ubuye ulime funzani konga mantombazane hlukanane kambe niqila imali batalini madoda akadlali